Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ka United Democratic Party Shillong City, henne kasngi ka pratarek ujilio, lengba ka Executive Committee, kala shemya ka rai ban leje kando yo Deputy Commissioner jong ka East Castles District, uba PS Dakar, ban yap lio jingmon, halor ka jing sakta jong ki pajba, bat ka jing sim kabu jong ki nong de jing de, ban penkiudor ikimar kimata, bat ru ka jing sakta jong ki samla puli na ka jing khang yaki core internet. Habai kran bagi nong pathai kubor hadin balawai ke jelang nakaliang working president ke UDP Shillong City uba Gerald Chulai ulang baka parti kala ai ke jingkersan bapura ya ke high level committee balathong nak sarkar jela bakan pen bat kmi ya ke jing penkre nak benta ban penkria no ya ke jait ben reu harajan na them yo molong uba Gerald Chulai ula kenturu ya ki paiba bakim dai ban sunget klumar ya ki kubor hamsaya namar kalmara ya sibon ki jing huri-hura executive committee entah kita ni benta ke panengkong hi gelong ba ni kersan apa ide ba ke government ni kala thau ni ka level committee ke ban pet punya apa ide pat kini ki benta ki bala jia kini ki jaga ko ki khot ka superline di thamotor hakwa ka level committee kadang le pun ki kam bedai berkikot kislah di kini bentangi kerjaan apa kibil tiru ba government hi kumba kelapular antrai yo ayo taka cikular jangka apa kami kisah hi nani shikmat jadi nakaliam juga Yuping Shillong City di kerjaan di kini bentah bagin kan buat sorkar kan kam balak long balak pun lek kam kulot itu UDC ru ini kita kaba kuat ba habai dei bat kimar ba mardi kamtam ayo hat bat nadu kimar ba mardi emong tang kijur ki jap ndai hadu kimar ba kiba poina shabaru unjo ba kidi kisngi kiba pet ba kelamat ikini ki jinghi bat kijing kede curfew andala pogi benta hagaliang banyathie ipat siyo sahat dari bubun hikimat di long bala kudor ti ngi kani perem ba kum ki mahajan ki ba di jing de yo kim dan le hok bakin shuping kudor kat ku kaman ga joki andai ngai skamba nang ni ngin sekendu disi bat ikani benta ba ngai skamba disi kam shukya bangin ham ikendu yu bat la benta kani kudor ka ba yedei bat kamtam ga jiksna ba ba marbuni beriu hi ba kamtam na je beriu jongiru puni bilang don haji kudru cingduk ti temku apa nong ba kini ki mahajan ki cimgobu hawi le bani ki hi bakin chupun ki no ekdor de ki hi ka ba ngi mat kam dong ji dai ba ki mar ba mardi ti tang de kata hi ni da ki ti ba ini kudu si ya kini bentangin apa ni kira du ni kerpat ti ba kamtam ki produk personal ujungi ba beri ini terap ujungi bagi kerpat ba kamtam bagi subahan anusap dan ikubor hamsaya ikubor ba ting tingap kiba migi kisngi belada bun ikubor kum kita gibuan te kasupoi long kum gini kijing jaru kimi hakajing bau pai ba ulio so ikubor kiba kibam sisharu tibubun hi pai ba hakajing sushet atarai kasupoi wanjia kini ki bro dengan skamba kumpai ba ki kerpat ki pai ba ki suba banda perkhat ba ba kum kini khubor ling tengah imri than bangin sim bat bangin chunget ka ingat bat makan perlu ingin bangin le rumah no ki bangin le Joint Secretary ke UDP Youth Wing uba Anthony Nombri haba benrap lang hakajingkeran ulayatho baka parti hakajingla yekendo UDC kan sekarpa ru yu ban weng no yek curfew nada ka jinglong jingman hakini kisngi kala kham jai hakajing kendo jong UDC ngin saskap thu no DC ke ba long menta ka jinglong hapsor kalong kumno kalau no dar kalong kumno nang balada kalong ke balalong jai ban ngilayo e ke inputs di babiang ban request UDC ban withdraw no ka curfew nang ba kanamdan ke jing thut iki kena puli ki samla puli ki bidang dai banwat admission hagi jing puli ba kham skmat joki ki bawan na keleng snong nong gendong ban kiwi ki jaka badon ki ba hablet sabaru na kamta admission bat kumjuru ba exam ki kena apo school ba nehu kan solution bat kiwi ki school kin sadon ki exam bat kalodon ke jing thut
kabala tak juri ka puli ka puti jongki khana